Pemirsa usaha ngelola lu ring Kabupaten Badung mewali nampenin pikobet. Sawetara kewentenan mesin insenerator utawi alat sane keanggen makar lu sane kegenahang ring sawetara tempat pengolahan sampah terpadu TPST kantos mangkin durung sida keanggen. Mawinan, samian mesin insenerator inucap kesegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup KLH, silih tunggilnyane sane wenten ring TPST mengwitani. Megenaring pusat daur ulang menguitani, keuningin wenten kutus unit mesin insenerator sanirau mangkin nenten kedadosang kanggen, samian unit unucap, dados uratian saking pengawasan KLH, sae nenten dados kanggen makar lu kantos pikobat ring administrasi, tur teknis sida kererang pemarginnyani. PDU mengwitani sedurungnya nih kerencana yang dados silih tunggil gena anggen ngelola lu residu ring Badung, ring kuentenan unit insenerator sane durung dados kanggen inucap, anutun sesela ring lapangan, kepanggi, penyatusan pemikarya bincuh milah lu, inggian milah organik, anorganik, sahe, lu plastik. Agus Sudiatmiko, Bali TV.